Hakajing jur kajing uslap na menen ka sengi ba kamtam ne menen ka miet kladon kajing tua Khyndew ka belaban ye ka Īing juru kajing tua Surok apa Mawthadraishan blok tua jong ka Khyndew nga ba ki mau ki ba he kala jah ka Īing je kong ibalansi tengdok pinlang ka bahap apa ka sinong markasa le thu ba ka ni kajing tua Khyndew kala jah menen step akapor ba ki Trai jong ka Īing kedang yo thia lengai tende wala da kajing hap Khyndew kala long ka ba he ba kala penjot ya ka wi ka benta jo ka kamera tende namar ba ki Trai Īing kita nampak ke kamera tiap bagi dia kajing tua Khyndew ke dia ke bentar jong ke Īing syirja macam dan manu-manu ba masawat adalah kita Trai jong ke Īing kita nampak jong ke dia ke Īing hadin jong ke dia kajing jan ke liang saudara de ka senong rangkat kirang ba ke senong kila lej jengok ye ke dia ke Īing bat kumjuru kila pentip seg video jong ke Mawthadraishan blok bat kumjuru ki bos sarkar le turu bagi dia ke Īing ke dan ki bentar ki brong sharing seg bentar ki brong lum jong ke senong markasa namun kemauan dia berkasong markasa kahap apa Mawthadraishan blok akan tiba ni nak kensi sebuah next time. Sagawai pak kajing jaga belajar apa Mawthadraishan C&Rd blok kadi kajing tua juga Khyndew apa omlipoi ka Surok ka banik namokaton sebuah nong kesen. Kini ka Surok kadi dan tahap yang jong kajing marabat ba kajing penha. Alis tu mana mar kajing jur kajing uslap dan kesibentan juga Khyndew kepala hab apa pereng Surok. Kemudian rak ya kajing slay kajing sakut jangan di Surok akan diga lenti kamjur kajing jur uslap kerap slay ya kawak kemudian haru lenti mak kalakang lenti no ia akan di Surok nakaliang kata Rudi kepada baik sekitan markasa nangkasan kelas simkiawa ia akan di kajing tua Surok bar kelawan rak ada ki pu selum nang taban weng ne dewan penkut ia akan di kajing tua kebetua hati Surok nang bagi pak ba kenma jenge abaki lek iwan